Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan sihat ke? Nur Madinah nak tanya kawan-kawan, kenal tak siapa Sayyidatina Aisyah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Hari ini Nur Madinah nak cerita kehebatan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ialah isteri Rasulullah. Dia lahir di Mekah. Sayyidatina Aisyah adalah putri kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula ia khalifah pertama selepas kewafatanan Rasulullah. Ibu saya Sayyidatina Aisyah ialah Ummu Ruman binti Amir. Sayyidatina Aisyah adalah seorang yang berakhlak mulia. Kawan-kawan tahu tak apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu ia perangai yang baik dengan cakap mak ayah, ikut apa yang Allah suruh. Kalau kita berakhlak mulia, Allah sayang, Rasulullah sayang, mak ayah sayang, semua orang sayang. Sayyidatina Aisyah juga seorang yang sangat pandai dalam agama. Kawan-kawan nak jadi pandai tak? Kalau nak jadi pandai, kita kena rajin belajar tau. Dan jangan lupa berdoa pada Allah. Jom baca doa sama-sama dengan Nur Madinah. Allahumma faqihni fiddin walimni ta'wil. Sayyidatina Aisyah ialah isteri yang paling Rasulullah sayang selain Sayyidatina Siti Khadijah. Kita pun kena selalu doa supaya Rasulullah sayang kita. Kalau Rasulullah sayang kita, insya-Allah nanti kita akan jumpa Rasulullah di syurga. Kawan-kawan tahu tak apa itu perang? Perang tu ialah berlawan dengan orang yang menentang agama Islam. Sayyidatina Aisyah pernah ikut Rasulullah berperang. Hebat kan Sayyidatina Aisyah? Nur Madinah nak jadi macam Sayyidatina Aisyah. Rasulullah wafat di sisi Sayyidatina Aisyah. Sedihnya bila Rasulullah tinggalkan kita semua. Tapi kawan-kawan jangan lupa untuk selawat pada Rasulullah setiap hari. Bila kita ingat Rasulullah
kita di akhirat nanti. Sekian, terima kasih.